Tapu be moe a fi o tua mafi. Yo tau lotolotonga. Tapu moe hau o tu tonga. Wene a fio tama ko king tupo wono. Tapu moe tahine kuini. Kuini nanas pau. Tapu moe tama plinis kalauni. Plinis tupo toa ulkalala. E moi fale o ha mo afu. Mata batu Lord Vaya. E moi hoe ki o fonua. Mata batu ya mafi toki fale mama. E moha mata bule. Mata buen moi falang langi o e o wow for historia a koen Honourable Hu'akavameiliku ko eki pare mia i a Tonga a ko eki minista ki he ako e moe ako Ngaue au maa hoa hiona sovaleni and to Your Excellencies and all diplomatic corps that you are present here today, you're most welcome. Tapu ki he ekisea Fale alea Tonga, moe ho ek me mi pa Fale eki. Matapu atu ki he skele taila, a koe presidenti leo i siasi wesiliana tauataina Tonga. Vai whekau, alfereti atiola, ya mohalotu. Matapa tu ki he, ek tokan bare mea. Kau maa, ai hoe ki minista katoa beo e kabineti, mo mea hen hea honi. Matapa tu ke he sekretari pule, mo sekretari ke kabineti, Paula Mao. Kau maafo ke ai tare kita ako, iskeri ngaluoko, mo kau taki Ngaue kotoa beo e pule anga. Matapa tu ki he Vice Chancellor whakataimi, o University whakafonua a Tonga. Toketa tangkina Moimoi steen. Ka behegi he kau teen, ko kau whakapowonga mi he university. Matapuen ke pure kau tahalanga o puloka construction. Utulonga puloka. Nau tolu na nau whakahoko e Ngaue. Matapuen ke pure o Kramer o Senko, tai fiswe kite. Anau tolu nei whai a hono tokanga i kina pe hono supervision o Ngaue kone a honi. Tapatu ki he sea kau tare kita. O ngahi sistemi ako kotoa be o whanuani soa ne wahi. Te uwhatapatu ki he kau pure ako kotoa be. Mātua tawi whanau. Kau maa e whanau oko. Ulawa ma me he korisko tupou. Koristonga kau maa ako maalunga tonga. Tala mo kapui e whangatapu. Talangata hei a te au whaikitua. Kaya tā ke u whakatau ke atu. Porokalama whakahistoria koeni. I kai ki he Potungaue a kope. Ka ki he whanua hono kotoa. Aia kono teu Huufia. Oi Ulu'i Ofisi for Oi Potungaue a ko mo ako Ngaue. I api Mataka. I a koe. I kai te utau e whakaloloa. Ai kamata tua lewa ai konga uloa ki e tau Katoanga. Ono Huufi e Ngaue kafa ko lawa. Ake hata ulotu whakawhetai. Ki mua ia, ko whakawhe heni.
Vice Chancellor whakataimi, Interim Vice Chancellor e University whakawhanua a Tonga. Kata tangkina stin, ni lawa mai o whaha lea taritari o Katoanga. Waro. Tapu mo tolu tahai o tua, o hune awhio I ho tau loto ngā. Tupe mua ke hufa ngā tu he ngahi whakatapu ne Ngaue ake he MC, ka ata mo oku ke whakahoko ai whatongi ani. Whakawhetai ki e Sihova, he ne whakahoko e tau amanaki I he ahoni. O ko whia whia au pito mo loto maawhana, koe whakakoloa ko whai ke ki whine mo tuani, ke ne whakafofonga I atu, ai lea taritari, I he aho mahu inga mo koe ni. Mawhito ki whare maama, tuku mua ai whainga maariani ki whakahoko atu ai whatongiani I he rea whakapālangi. First and foremost, I highly acknowledge the presence of our God Almighty here with us today. Today, mark a historic milestone in the journey of the Ministry of Education and Training. We are gathering here today at Ngatae simply known as Mataka, to mark the inauguration of the Ministry of Education and Training's head office. It is indeed a great honor for me to warmly welcome the guest of honor for today's auspicious occasion, Honourable Hu'akavameiliku, the Prime Minister of Tonga, and also the Minister for Education and Training. To Lord Vaea, Lord Fohe, and nobles of the realm, it is with heartfelt gratitude to welcome you on behalf of the Honourable Minister for Education and Training and the staff of the Ministry. To your Excellencies and members of the Diplomatic Corps who are present here today, it is always a pleasure and honour to welcome you and thank you for availing your time to attend today. Mahalo lele and welcome. To the presiding Reverend Alfileti Atiola and members of the clergy, I warmly welcome you. To the Honourable Ministers of the Cabinet, welcome to the official opening of the Ministry's new office. To all the CEOs of government ministries, welcome to the new home of the Ministry. I'm sure it would be a great venue to have your CEO forums away from the busyness of the central business precinct. Distinguished guests, friends, and to everyone who are here today to participate in this historic event, I welcome you all. Mo'oni koe apini koe kererkereni koe mo ui anga ia o Tonga he kuohiri, koe api Mataka ia. Tau whiawhia I he lava Ngaue lahi o ahoni, pea koe tataki ia mo ofa o toa mafi. Koe tau wakai ke he whare whakaofa koe ni I he ahoni, pea tau manatu ke historia o apini pea mo whareni, koe api Mataka eni, pea koe whare kirisi niu eni. Na e maume heni ai mo ui, ai kakai tonga toko lahi. Ka ko eni ko hoko ia koe ofisi o Potungaue ako, mo ako Ngaue. E whau mei heni, pea e palani mei heni, mo whakahoko atu mei heni, ai Ngaue, ngahi Ngaue ko toa peke mauaiha mo ui, pea maamangi ai, ai kakai, pea mo whanau ako ko toa o Tonga ni. Na ia toa tahata mape he architect ko Norman Foster, nane pehe ko toa tahata mape o kune whau ma ai lolotonga, aki a ene ilo ai kuohiri, ma ai ka hau o kutai iloa. As an architect, you design for the present with an awareness of the past for a future which is essentially unknown. He continues, for a house or an office to be successful, the objects, human objects and technical objects in it must communicate with one another, respond and balance one another. Ko ha whare o ku taku koe lava mea, koe nau ko toa I he whare ko ia, o nau whekau aki, o nau whetutaki, o nau whekoe I, pea mo potu tatau, e nau whakahoko Ngaue pe whakawhea ngai. My wish for this space, house or office, is reflected in the lyrics of Phil Wickham's song,
that is known as House of the Lord. May this be a house or office of the Lord, where there is joy in the house or office of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There is joy in the house or office of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We won't be quiet. We shout out our praise. We shout out your praise. Kau Ngaue a Potungaue ako mo ako Ngaue. Te mo Ngaue e Ofisi. Ko e tau Ngaue e whakahoko mi api matakani. Ke whaia e he fia mo e huaki ta tūkua ai huawhai awhiona. E ilo pau koe otua o ku awhio heni pa tene kau foki e tau Ngaue ko toa pe. O whake tau mao ha Katoanga fia e ahoni o pehea tari loto vela mawhana ki mautolu kono kotoa ke Katoanga ahoni tua o whatu. Olea tuki mau ki pasipasi mai ki he lawa ta olea ta dari bumbungin. Malo la he ki he Interim VC a University Whawhanua Tonga. Nero pena e ki whaangona mai, ki sasala mai hangeu whaha hanu. E ko tu osi atu ki nau tolu beha me e nau whae ko e Potungaue ako. Ako e pongpongin, ki whakamahino e he whae, e toki mawae pe ane heng. Mo ke hoko pe ko e kupu pe o e Potungaue pa moe ako i tau whanuani. E tuku whaia e tau whetaki nima i he langa whanua e muhikia a Tonga i Pasifiki mo mamani. Tau kamata mua a e oau lotu whakawheta o e aho mo mea totonu pe ki he tau porokalama ange pe kona ko tufa atu. Hini ko ni te whawhi bea e tarikita koen ki he waasiwi mua silapa. Ameria whalau mahina ka ni spela atu hahimi. E lau atu e tau wholofola. Me tarikita koe a quality assurance. Se ilosi fifita. E whakawhi e bea e tānei whaiwhikau. Sias westiliana o hala fo'ou. Whaiwhikau liwaka ke ne tataki tau lotu ki tau tolu he lotu kamata. Ia moe i mui mai loto eiki pe tau toki hoko atu ai pe. Wālo pita. Kau lak whalawhala himi o Ngaue mahu ingani. Whāngia o tolu ngofulu mahiwa o himi. Whātolu hiwa ke mo kata ke o mea hake ke olunga. O kuiai ha Katoanga, ko teu e otua. Mai kainga masiva i he tuku i whanua. Hau o hu o ata a he vani. Ene kau tala whekau, ki he siu mo sentaile, i he ngahi whanua hau, hau o hu, o ata a he vani.
hau pe ai motua. Tala ke hau ai tamasi. Tala ke hau pe ai fonua. Tala ke hau ai family. Hau o hu o ata a he vani. Whakaosi, o kulau I miliona, si ka inga ko iai. Ka oku kei whanongonongoa, he oku lahi a he vani. Hau o hu, o ata a he vani. Our Bible reading for this morning is taken from the book of St. Luke, chapter 14, verses 12 to 14. And I'll read it in the vernacular. Luke vai taha wha, e taha wā, ki ono hongo fuluma wha. Ai pehe ono hiki. Pea ne hanga o lea foki ki a te ia, na ane whai ai Katoanga. O kake ka whai hafu breakfast, pehatina. O ana tala ia ki ho ngāhi kaume a. Uma a ho ngāhi toko wā, pe ko ho ngāhi ka i ngā. Pe ko ho ngāhi kau ngā api, oku koloa ia. Na ato e tala Katoanga ki a te koe eki nau tolu, pea whai ai hatotongi ki a te koe. Ka koe ka whai lewa ha Katoanga, tala ia ki kau masiwa. Ai mama te a, ai heke, ai kui, pea teke tok monu ia. He oku I kai ha anau mea, ke to tongi aki ki a te koe. Ka e toki to tongi ki a te koe, I he toe tuu a lotu mo oni. Amen. Ki tau lotu. E o tua mafi. Koe mau tamai tae ngata. Pea mu whai manawa o whai awhiona. Mea kotoa pehe univesi koeni. Tala mai o ku haa pe momore. Koe mau tolonga koe taimisi. Hange halou a kau e mau ngangana. Ka koe awhiona toko taha pe. Uke tatau pe ane afi pe a moe ahoni. Pea teke pehe ai pe o au ki he pāanga ngā luotai. Mea kotoa pe na ake whokotu I he lalo langini. O kei tutai. Pea ku kei whonga ola. He koe Ngaue ia. Ai tau kupu mafi ho awhio. Nā ke ngauhi. Ai langi. Pea moe whonua. Pea moe tahi. Pea ku ke ihe awhiona. Ai mea kotoa pe. I he univesi koen. Mau whawhita ila. Ko hi koe whotu pea ea. Ho mafi. I he Katoanga ko talaki.
e aho whakakoloa koini. Nai whai mai ai mau amanaki pia moe mau tu amerie ki he aho pia moe houa koini. Kai whakawhetai, kua ke whakahoko le rei. Ai rika pia moe misi, nai whai me he kuohiri, pia kua hoko mo oni, he aho koini. Mea heni ai whakawhe whakalanglangi, ka koe eiki pare mia o Tonga, koe ministao e ako, pia moe ako Ngaue, Honourable Hu'akavameiliku. Whawhetai o ku mea heni, a vaea, fohe, ka umae ho eki no pere o e whanua. Whawhetai o whakalau maari e rei, ai ho eki, Ngaue me e ngahi whanua muri, whakafofonga. Whawhetai eiki ho whakarerei ai sea o e wharearea, ka umae, whakau whafofonga wharearea, pia moe ho eki minista o e whanua. Ka umae ngahi, ka unga mea. Whawhetai ho whakarerei ai Presidenti leo leo, ue siasi, ue siriana tauataina o Tonga. Ai kau Ngaue, kau taki Ngaue o e pureanga, moe kau Ngaue o e Potungaue ako, pia moe ngahi kau ngā mea kotokotoa pe. Mau hene he aho koini, ke mau kau whatai he whawhetai, pia moe tuku koloria ki he awhiona. Whakaofo mau pe ai Ngaue e awhiona. Mau whamoni whakataha pe pia moe puna ke hono ikai kilua, ho ngahi whaunga. Tala mai u tae mata ofi ho ngahi whaunga. Pia utu mahanga, ho lahi, pia moho poto, pia moho mafi. Poto ia o tua mau sio matai, aho koini, mau sio ai ke huelo e poto e awhiona. Haia he Ngaue, mau heni ke whai a hono whakatapui, he aho koini. Kau mau loto e o tua. Mau whawhai ata e lau maari e maoni oni e a whiona. Ke haa ere mai o tataki, pa ke whakakoloa, ai Ngaue, whakahoko e houa koe. Tuku mua o tua, whai a hono tāpua ki e Ngaue koe. Tuku ke tāwhi mai ai koloa, ai tāpua ki ko ke fufu i he api koe. Tuku ke mau inasi ai. E kau kui, kau heke, e kau masiva o e whanua. Talu e hake ai lotu, pia moe ako i ho mau whanua. Pia moe mau koloa ia, e whakakoloa e hawhiona. Tala mai koe poto kehe, ka koe huelo pe ia, ho hawhio, ka mau whamalo e o mau hanga te o tua, mo moi ata e whatongia kotokotoa pe aho koeni. Ai hiva, pia moe loto. Ngahi tala loto pe moe whakawhetai pe moe fia a honi. Tuku pe mua o tua. Whakafoki koto atu e langi pe moe koloria ke o ou pe ia. Whakatapu ia e mau mo ui e aho koini. Ta tau whono ngā pe moe a whiona. Mau loto, kore kotoa e ngahi malo hini. E huafa pe taho alo ko si sukalaisi. O mau eiki mo whakamo ui. Amen.
malo hen ki he hada ki whaikau Wilibaka i he lotu lelei a Mataki e tau wawau he ahakoni ta hoko atu ki he whikatolu kong haurua ki o e Potungaue e aho ai koe whakaora e Ngaue pa kamata ki haki whakamatala Ngaue e ko haki pui tua ho e Ngaue koe ni ko kamata mai pa koe ni ko ikuna kakato he ahoni e whahoko atu ia e he Dean of the Faculty of Science and Technology koe former director ia koe tarekita leo o e Potungaue wafe tahawalu nai hili a whākoe ko kita ai kau whataha e ponapati pa moe tarekita o e waaki he ngahi korisi ko iskerioko ko hoko e ahoni ko e CEO fōu e Potungaue ko e ongo tangata eni ko e ongo huitu aini e ono whatu whahoko e Ngaue koni toki mea mai ai tare kita marolo koen ko interim VC ai University Whafonua Tankina o na wakawakao me o tangatani e ono lere aki ima e Ngaue ko ia ko wafe e heni a ponapati taunsila e atake whahokoanga aki whamatala no ke Ngaue koni ko rawa alo Patapu atu ki he whakawhe whalanglang o e Katoanga mawhana o e koin. Ona Paul Hu'akavameiliku ka koe ekpare mia tong. Kau maa oa. Patapu atu Lord Foy. Lord Vaya. Oik. Pewo ki tangata iki President nere o Saswesiliana o Tonga. Reverend Alfredi Atiol. Mafto ki whai mama. Kukore at mua haki whai ngā maari. Ke u hufanga atu he whakatapu kakato ko o siawha ki he pangai o e aho. E he tangata pure i o e polokalama. Kau maa aerea talitali. Ata ape motuani ki u whakakato atu ai whatongia. Ko tuku mai ke whakahoko atu. Aia koe o atu haki i puipuitu. Ki whamatala Ngaue, ki he Ngaue, o mou mea mai ai he koen ke whai hono Huufi. Nai kamata e tala no ki he Ulu'i Ofisi e Potungaue i he wafe taha hiwa. Ko e hiri eni e wesia, e whare alea o Tonga, i hono holoki he awhako kita, he wanoa taha walui. Pea ne whima wai ke toi langa e whare alea. Na whema urewa ke hiki ai ngahi Potungaue ko toa na e tuk whakataha i he konga kere ko eni na ia ia wharea lea. Ka e whakatata ko toa e ria ia ko eni ke langa wai ai wharea lea tonga. Aia ko ngahi Potungaue ko eni kau ki ai Potungaue a takai whonua mo savea pia pehe ke Potungaue ako mo ako Ngaue. He wafe hongo fulu na e taa e palani ki ha Ulu'i Ofisi e Potungaue e kautaha Queima o Senko, pe ko lango e ni i he konga kele i lopa o ka mea ulaki. Kaike, nai o mai e whaestimate ia o ku i he paanga hongo fulu miliona ai mahu inga mo whakamore ke whai ake fo i Ngaue. Pea ne toi iku holomui ai pe ai Potungaue ko i kai malawa he whakapaanga i pureanga. I he tau pe, nai mauai ai ongo lerei mo whawhiawhia koen ai Moimoi e lis koen me he lis eka e walu koen i Mataka ki he Potungaue ako. A enia o tau i he ahoni. Ne mariu mai lewa e whakaukau hiri ai ahi ton mai ai ek minister ako. Pea mo ne engineer minister ako Hu'akavameiliku ki he tuanga mo tua koen i Mataka okei tu kau ape. Ne tupu ai e whakaukau koen, ke whai hano toi whakafo'ou pe, pia mo tānaki atu ki he alanga Fale, pia mo hono whakawai. He koia, ke hoko ia ko Ulu'i Ofisi e Potungaue, ke nau whetūtuk kotoa
mai ngahi waa ki ai. Pea koe whare en mo Ulu'i office fo ou tau mamata ton ki ai mo teu hono Huufi e ahoni. Nā toi tā mai hono mat o Ngaue langa fo ouni. Pea mo hono Fale rei au e Mataka motua e Kramer o Senko. Pea ne tua ki hono langa o mauia e kautaha. Langa ko eni koe Puloka Construction Limited. Koe mahuinga whakapaanga lewa ki hono langa o e whareni. Nai pehen. Ki hono langa e Puloka Construction aia koe ngahi nau pea mo e totongi o e reipa paanga 12.1 milion. Ngahi whamore ke he lewa aia ukawai hono whakaata ai hala tanu hala pea ke au ke varita whiunga mo poini hua 12 milion. Landscape mo hono a poin tahaono milion. Whananau i kakato e wharen poin hua 5 milion. Ai koe ngahi whamore tāna ki atu whiunga ia mo poin ono 4 milion pe koe ono kilu 4 man. Whamore whakatoa rewa ki he Ngaue whiunga ia mo 4.2 milion. Pe koe whakapaanga kotoa pen e puleanga Tonga tau i kai ke te iai hamo ua ke totonga. Just for the sake of our non-Tongan speakers, total cost for the refurbishment of Mataka to become the new office for the Ministry of Education and Training office. Total cost from the construction and material and labor by Puloka Construction, 3.6 million. Additional cost, which is for clearance and road construction, 0.23 million. Landscaping and fencing, 0.16 million. Furniture for the whole house, whole office, 0.25 million. So additional cost is 0.64 million or 640,000 paanga. So total cost is 4.2 million, and all it's paid for by the government without any other unpaid bill. Malo levereba fa tuafa. Alo, bonabat. Tau hoko mai en i hono lotu whakatapui, lotu whakawhita, tāpaki o e Ulu'i office fo o e Potungaue ko mai ko Ngaue, hange koia ko lawa, lawa kia ia whamatala Ngaue a bonapati tansila. Oi ko whakawhi hen, ai tātai ki President leo i sasi Wasiliana. Koe sekei lahi en, pia mo pulea koe korisko tupo, koe hikau arifere te atiola. Mea mai, o whakahoko ange mua ai whakatāpui, tāpaki o Ngaue koe ni ko lawa, Ulu'i office fo o Potungaue ko mga ko Ngaue. Alo. Moimoi pe whaafalangilangi pe moe kau whaafe. Moimoi i au, wai pe taurea ko takai whanuani. Ai ne soto mo ne te whinga ki he ka mua. Ka kou kore whamoimoi atu e MC. Kai ke he prokalama aini ka kou silama mai pe mo ki whanau koni me he tuku uta. Ke o mai mua whanga maaria ke nau whai ki whasi goni ke whakaheke he kai e tau whakawhitai. E aho nia ke aho e fia pe mo e whakawhitai. Pe ki whasi goni e nau whai atu pe ki whasi Katoanga ko e festive overture. Ke whasi pe ia o e fia pe mo e whakawhitai. Poret ke whai fi
mo ai mo ki fasi ke whakaheke kai ai whiawhia mo i whakawhetai o i Katoanga ko e ahoni. Maro bit.
Ke tau lotu. Eo tua mafi koe mauta mai tai ngata e a fiona. Koe lelei koe, ia koe lelei maua i pe a ho Ngaue. Katoanga e ahon koe talaki. Koe katoanga ke mau whakatahata mai o mau fia mo whakawhetai. Mōri pē ngai whakatau kei mau whanong ki ai. Kere koen nai mahen pē koe api Mataka. Nai omi ki ai kakai o e whanua koe kumi mo ui. Hana o Ngaue. Ke mau ai tauhi o e whamili. Nai whakamaa pōpo mai ki hene fua e whanua. Koe me e tokoni aki ai mau nofo. Whai ngā te hikta ki ia. Ia omi ki heni ai Potungaue, ako mo ako Ngaue. Koe whangau taha en. Ki whakamā popo ki ai Potungaue. Potungaue ni unau whakamā mai kakai o e whanua. Ia ku mau whiwhia ki whakamāro, koe ngahi whakarakaraka ke. Mon pe wholofola ia o e ahon. Koe whakaafe ai awhiona. O ku kau katoa. O ku kai whiriwhiri kakai ke whakaafe ki he katoanga ai a whiona. Pea koe tūnga ia ku wau ke ai Ngaue Potungaue ko he mau whanuani. O ku kau katoa. Koe pure anga. Koe siasi. Koe ngahi ako anga ko toa peo e whanua. Koe whangau tahain. Ia mau whamaro atu. Whawhainga maari e a whiona pe a tofa pe hara o au mai ki he ahon. Koe tūngai ni kua uke ai Potungaue ako. Me he ako toka mua. Ke au ki he university. Koe tala katoanga he vani. Tala ke hau pe ai motua. Tala ke hau ai tamasi. Tala ke hau ai whanua, tala ke hau ai whamiri. Peke mau mai o hū he ata a he vani. Aku mau loto atu eiki tūmua ke pehe, ai ata, ai ngahi tāpua kehe ai a whiona i he mama o ilo. Ke inasi ai kakai ko toa peo e whanua. Ukai ko kinau tolu peo ku whainga maari e whakapaanga. O kui kai ko kinau tolu peo ku mau e ngahi tuunga i he whanua mo e society. Ka ku lavenga mo nu ai ka kai ko toa pe o e whanua. Ka ku pehe e ki e mau hū mo punou i ho ao. Me ahene e ki pare mia o Tonga ko staff kalang lang. Ka ko e ki minista o e ako. Ka mahono hoa. Ia ku mau whawhetai pe eiki, ko hui ko ngahi visone, ku whapā mai ki a teia. Ia mua Ngaue tōtō iwi ku ne teke aki, ai whakakaraka o i Potungaue. Ku mea ini e hau eiki nōpere. Ia ku mea hen, ia mua e kautaki Ngaue o i Pureanga, hau eiki minista, ka o maa kau Purengaue. Ia ku kakato ai ngahi kupu whekau aki ko toa pe. We had members of the diplomatic corps. We are so thankful that we partner in this development. We pray and dedicate our work to you and ask for you for special blessings for the day. Lord, we believe anything that you have blessed, it's really will be a blessing to all.
Koe mau lotu ia eki. Hake mau whawhetai mo mau whiawhia. Tolu kotoa pēr kulo nuku hio ao he houani. Hapai atu mau whawhetai. Koe uhi koe whakaraka. Koe uhi koe whare kolanga. Koe whare pē ia. Koe langa mahuinga taha. Koe langa tangata mo langa whiwhine. O whai e Potungaue. Ako tāpua kia kia eke whiahi angani. Mau Moimoi atu e Ngaue eke. Mau tui longa mea tāpua ke a whiona monu ia ia. Ka mawa mo a whiona. Koe koto whaau whaia. Aku maroto atu eiki. Hange pe koe rea taritari na e whai mau tolo e ahon. Tumua ke hoko. Ai whare ko niu loto lotoi ai. Ai lau mari o e a whiona. Ia whamamai ka kai kotoa peu Ngaue ai. Ke mamangi ai ai whanua. O ngai kupu kotoa pe. O Potungaue ako. Ka moe ako i whanua. Tāpak mai. Ko ka mani mo e tau ngai hoko hoko atu. E huafa e tamai. Pea mo e aro. Mo e lau maari e maa on. Amen. Whamalo lahi hen ki he tatai ki Pasten leo leo. Sia suwesiliana tawatai na Tonga. Kau alifreti atiola. Lotu whaiki. Lawai Honourable ki. Kamu hiki ai whilau whawhita ki Ngaue kon ko lawa. Whamalo atu tatai ki Pasten leo leo. Whamalo la he tuki ki he gauif maari e pongpongin. Whamalo atu ki he whai whio e koristonga. Kia moi whio e korisko tupou. I he whasi maari e nā mou whai. More atu ko umauhala pia ko e ne teunga whaofa mahi a hauni. Whenga whuke CEO o Potungaue ka maapona pate mo kau tambe whunga mana mo ui ki toi whakawhoke ako no whamau. Ke lawa e whangita maiki o ako iwi peme pongpong ke he whiawhi. O hange kon ko e kau iwi a e Pasten leo leo. Ka ko hinga uku he tumu e tuunga. O e nau whakawhatongia he pongpongin. Ka kua e whawhetai lahi ai. Au toki aha ke Pasten leo leo. O kua e pe mawongo iwi. Aku toki ngari Katoanga e honi o mea mai. O kau iwi maari e honi. O kataki o toi, ai maha ki pasipasi o kau iwi. E korisko tupou. Mo e lava lerei koe ni Honourable ki. O Ngaue ko lava. Whatatau ki he tau Porokalama. Tau hoko mai ki ono whakaola o Ngaue. Kai hoko e he whakawhalangangi. Au whakawhi atu ai kau whakawhi. Lot vaia ka ma lot fohe. Hoi ki minister. Pa mo kau whakawhi. Kono begu mo mea mahe a honi. Ki tau whakamoni. Ki Ngaue koni ko lawa. I mua ke whakahoko ia oku ki kako whakamana wahe ko ki whakatokanga tupe. Mo mea haki ke whare koni ko lawa. O tua ke whake Potungaue mo ui he mista mo ui mi te tolu noa. Ko te lue koe hu whakatapu he mui whare koe mui whare o wahe mini te tolu noa. E ki mateu teu pe ai kau mui whanonga koe i tangatai ki paremia. A pau pe uke ongongo i he kai te ke lawa ai mini te whanoa a tāpe ke awhi koe. Olahi pe ngai mālolo a ngāia. Kakapau e whaiwhanga pa te ke osiki. Ai mui atu koe ni no mamata e ngai ko lawa. Ko lawa i pe tau i wha malo sino e a honi. Koe e whainga maari koe ni. O kore ai he whawhalangi aho.
Atai ki pare mia Tonga. O ik mista ya ko mo ko Ngaue. Whawhea te whaituna. Mea mai. E whakaorange pa mo whakawange. Ai Ulu'i Office for Potungaue ko mo ko Ngaue. Ngaue ko ni walawa e hon. Mo e pure ko ni Buloka Construction. Mudulonga Buloka. Kata te whatongia. I hono Huufi. Ofisi. Hange kuia ko whakaatu e he whakatau kei o programa e pongpongini manu a kau ola ko e lolo tongani me atu ai e ki pale mea o tonga ka ko e ki minista foki a Potungaue ko mo a ko Ngaue Honourable Hu'akavameiliku ke whakailongai pia mhono whakawa koia o e Ofisi for all ko kakato ai Ngaue ki ai o hange koia ko e maalari mo Katoanga o e ahoni. Moimoi whanonga ki ai a kina tolo e ho e ki whakawhe o e aho. Mea mai, to all our guests, you are invited. Kau whawhe? Ko e Mea mai. hoe ki whakawhe eni, hoe ki minista o e kabineti. Ko e ki no pere, vaia, moho e ki kai pe foki ki he ki nau tolu a kau whakawhe ko ia i he ahoni. Hange ko ia whahoko atu e MC. Ai Ulu'i Office for Potungaue ko mo ko Ngaue. I api Mataka, i aho nia, aho ua ia e beleri, wafe ua tolu.
mafi toki fale mama. Kore fa more atu. Ki whatongia e taha kutoe. Ki kawat pe mua. I he maalari e aho. Koi whakaora no tō hafu hei lala. I api Mataka. Ke whakailonga e aki ai. Ngaue whakahistoria koen. E taim tatau o kulotonga lere foki ai polokalama whakai ai o e tō akau i ho tau whanuani. Te taklere ia e Keynote pere, ka koe e mista Ngaue, mea toko ni ma wa akau, lot fohe. Koi au kukau whataha toi pe mo ki fu hei lala koni ki ap Mataka, i pou, i wheitu na e mista. I polokalama tō akau koni kulotonga lere i e whanua. Kau ko whawhi e whawharangilangi, whamoremore pe mua, mea mai, e tōanga ki fu hei lala koe ni. Lali koe a oe ahoni. Whawhai ko fua pe whatongi a hon, ki fu hei lala e koe mea mai pea e whawharangilangi, whahano ki tanumaki takai pe. Koe ki fwoi lala koe ni o kui fwoi pot plant. Ia ko o se foki ahano whakailonga i hana tō koe a ai ki fwoi lala. Whailonga ia ki a Ngaue mahu inga koe a kua lava. Whaika maari e koe ni. Whaika maari e na tau tatari ki ai. Whakaroa e Katoangani. Ko whawhi e ki whawhalangi, e pare mea Tonga, e mista ako mo ako Ngaue, Honourable Hu'akavameiliku. Ko e vision nene pa mo e misi a wheituna. Talo ho mea mai hoko ko e mista e Potungaue. Nei hange nei tuu mo vete Potungaue, ahono ngahi waahe ngahi tapakeke. O nuku alofa. Pa moe misi, pa moe vision ni koni, aho e lawa ki whakataha i ki nau tolu, ki a wheitu upe taha ki whaingofua, ai tataki o whai. O misi eni, vision eni kua hoko mōni ahoni. Mau whawhi e wheituna, te whakolo hanga e Katoangani. Mukataki o paspasi mai, i Hu'akavameiliku. Tapu e tua mafi. Tapu ke tui o Tonga, Boon, ka maa kui nanaspau, Fale o Hamoe of. Tapu hen ki he Piris kauni, tapu hen ka vaea ka o maa lot fohe, o weiki, tapu hen ke hoik mista. Tapu hen ki ka o whafofonga ngai puleanga o nau mea heni. Pai whatamake hen ke Special Envoy Asiaina ki he Pacific Island Affairs. Tapu eni ki he Palestine leo, o e Sias Wisilian Tataina Tonga, ka maa ataklotu. Tapu eni ka Budlong Pulok, o e kauta. Na e whakawhatongia ia ki ahonolanga, o e Fale, mo e Ofisi koni, o ne whakatataha i mai tautolo. Tapu eni ka taifis pekiti. Ka o mai Kramer, i he nau tokoni hono lewai, ai whahoko whatongia mahu inga koe ni, o tau mātā i he ahoni. Pea tapu heni ia mahto ki whare māma, tapu ki e CEO Malolo e Potungaue, ka ko interim VC o e University whawhonua Tonga. Tapu ke se taipure, ka o mai tari ki tāko, pero CEO e Potungaue, skeli oko ka uma kau ofisa ko to e Potungaue. Ya whatamake he ni ki he tau whanau ako, tau te whito ki he tau whanau ko ni me kolis ko tupou. Ka uma ngo kolis ko ne puleanga.
Kai tupe mua ke o whamonu ho koloa ko ia koto. O tau whawhetai ke ta mai he vani. E ne tofa mai o tau hala, ne fōhu ngai whaingata apa. Fōroa e tatari. Pe hange pe kai kai whawhetai nei ko tofa mai pe hono taimi. Ke whakakato ai e tau misi. Ka wai whiwhia mo e maa whana makehea e motuan. E tau kau, mo tau whatataha mai ke whakailonga e aho whakahistoria koen. E Huufi e Ofisi ako ai Potungaue ako. Pahange ko mea ko e Palestini, a leo. Ko Ofisi ako pen kai ki ngata he Ofisi ako ai Pureangaka, ko Ofisi ako a tongan whakalukufua. Ko lawa whokia ha mei senturi, ai tuu, ai Ofisi ai Potungaue ako i halavuna inu, i loto nukalofa. Ka neo ngai whiwhia e aho whakahistoriani. Ka ukiai pe mo e lon mamai. Ko ia manaki. Ke tuku ko ia ho tau api. I halavuna. Tuku ono historia. Ko i manat melie. Ne hoko i he api ko ia. E nā tau no fo e hange pe ha whamile tā. Tā ulahi nai. Kai tutuni pene tau whanonga. He kuongani. Ko tau iheni ai e awha historiani. Peu whawhetai. Pamu whatawangi pe hoko ai Ofisi fo uni. Ko tau api fo o uia. Ia tau nai e ni mango fulmu. Pau lahi atu, ke mea e Palestini, leo. E hauni ea koe tau whailonga i pe ai Fale. Koe mea kou hoko i loto, mo e tataki, te nau whahoko, koe whaamu ia na hoko i Faleni. Ke ne whakatupule kina, mo ne whai ai, ahano tataki le rei o iako i tongani. Koe tunga apini ne iloa ko ngatai puke. E tu ai poati koloa ai Pureanga, hange puena mu whanonga. Nai maa ke ti ia ngai koloa ke ai whonua, kai tau te whito ke fua o tōkanga. Nai Ngaue aki ai tokolahi. Pea maa mo ui ai tokolahi o whonua. Koe Mataka mo ni ukirisi mo ngai koloa lahi. Ne whakamaa ke ti ki muri mehe apini. Pea ui ai koe ko ap Mataka. Koe konga mai ki mui ni ne Ngaue aki, ke maketi ai hina. Nei whakawhalala ke apini ai whonua he koe mo ui, mo i whamili lahi, nei whakatua me lie ke he Ngaue me he apini. Ki mui ni mai ne kamata ke lie kina e apini, ka koe Ngaue lahi ne langa aki ai Ngaue angani. Nei whai wakai holo ke hawhitu ke hiki ke ai Ofisi ako, hange koe whamatala nei whai pona pate. Pena maali ai whainga maali e ki he apini. I whakaukau ki hono historia. Ngaue lahi ne mahino o ku kei ao ngā. Pa moi palparema ai whewhanonga aki i loto kolo. Mo ne tuu e sia ngofua ko uhi ngā pe ko ofi ki matatahi. Ai whakalele i rewa. Pea whai rewa palani ke hiki mai ki ha apfo ou. O kei whakatoronga e alanga whare motua, koe konga lahi e whakailongai o whare Ngaue ne tuu ihe ni. Nei parani mai Ngaue mo whakahoko, e pure whakataim koe University whawhonua, i ene kei CEO he Potungaue, pa kua mai ne Ngaue ni o whakaosia ke CEO lo Tonga iskeli oko. I kai ke puri he ni e taklelei me he langa, IMC mano akau ola, pora pa Town Seal. Koe kau deputy CEO no lere aki mai Ngaue, o tau whawhia fiai e aha whakoloa koen. Ia e whakamalo en ki ngahi eki minister panga na nau poupou mai. Mea te vita lawe mau tatafu moe aki, kau maa whoki, a Honourable Tofu stiweti. Kai ngā fō koe Ofisi fo ouni, nei whakapanga kotoa pe Pureanga Tonga, hange pe koia ko mou mea i. Ne maho inga pe ke whakamahino, o tau maho inga ia he ako, pe au tau loto ai ke kalu se whai,
e tau ngai whi mau ke he, kai lava ke whakapaanga ai ofisini. Mahauinga ke ilo tau kau ngā mea kone o nau mea hene he aho ni, o tau mahauinga ia whiunga he ako, pe o tau investing mo whakamore i ai. Koe office koe ni, koe tok whainga maari en ke whakataha kotoa mai ai kau Ngaue e Potungaue ni. Nā e mo vete holo he ngai wheitu ke kehe, e ngahi tau rahi. Koe whakataha mai ni e ngahi waa mahu inga o Potungaue. Ke lava na ea o Ngaue whakataha atu, me he wheitu ni. Ke liriu mea e maumoi me he ola e whonua he kuohiri. I hono tafu atu e whoni se me heni, ke mama e whonua. Pa ke maumoi me he mama o mau e hono kakai. Koe maga mai leia o whakailonga e he aho ni. Whamaloa ke kau Ngaue e Potungaue ako i hombo umou mata. Ke whahoko ho tau ngai whatongia he aho whakahistoriani. Me he CEO kau toko ni ke ngai high school kau maa e Ngaue lautohi. Malo e toko ni, pe malo e fua whatongia. Koe whakamu whoki koe ngahi kaluse whai mo i kātaki ko tau whia. E whakaasino mai ia i haola o glere iange he ako. I hono lere aki e a mataki loa, hono tutu e whawonga i mama ho tau whonua. Ka mo i tuku pā, ke e uairi e kina ha whanau. O koutuka whamai whainga maari en. Ke whamalo ia make. Aki nau tōnu koe ni, koutui o paena i kai ke nau, kau mai ke project ini. Mahalo i kai ke tau mau ha aho, whakahistoria mo whakawhiawhia peheni. Wae whamalo heni ka vutulongo puloka. Mo e nau kau taha koe ni puloka construction. Mahi no bito pe, ai ape taimi mo sisi e taimi nai tuku atu, pe wae whamalo ma ke. Ko mo kalu se whai mo taimi mo ngahi mea ke. Ka wai pa mo aka pula ko mo tua. Ka ke lava mai ko whai tau Ngaue koe ni. A tuena whamalo ma ke ka tahi fispe kite. Taniela pa mo kau Ngaue ai Kramer. I hono hanga o toka ngai, ai whahoko whatongia koe ni, i hono langa ai ofisini. Hange ko glawa ne nai, ko iske lioko, tau te whito ka mana ka ola mo pona pate, na nau tataki. Hono lere aki mai, ai whanki mea ma ke heia mea kou whahoko atu, kia vutulongo mo tahi whisi. O lava ai fu Ngaue, kafa, o tau sio tonu ai, i hoa tāni. O kore pe mua ke uki whahoko atu o whatongiani, whakakato atu o whatongiani, i he lea whapapalangi. Ministers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today is a historical day as we commissioned the new Ministry of Education and Training Office. For about 50 years, we were at Wuna Road, in a few other places. But today we are finally coming together. The ministry consists of many divisions, from administration to teachers teaching different programs at different levels. We have not been able to be housed together under one roof for some time. Under the umbrella of the ministry, it has been very, very difficult to combine and consolidate expanding divisions with the increasing number of staff under an appropriate infrastructure until today. Today marks the realization of what has been a vision which has materialized to become a reality. Today, on the 22nd day of April 2023, it is most befitting that the location of the Ministry of Education and Training Office is up in Mataka, a name that symbolizes the home, the household, the allotment that allow for primary productive organization, extraction process of oil from once abundant natural resources of Tonga. It represents a vision of Tonga Ma Tonga, the Tongan resilience and ingenuity, but also a reminder to be adaptive, alert, active about the pursuit of appropriate and relevant knowledge, lest up in Mataka is neglected and uninhabited once again. Government is strongly committed to building the human capital of Tonga so that every child can reach their potential
and contribute to the development of Tonga. Our future depends on leaving no child behind. This new office is fully funded by government. It demonstrates the commitment of government to education. Yes, there were sacrifices and other initiatives put on hold, but it's vitally important that we invest in education, that we bring together this ministry to make it more efficient and effective in this increasingly challenging world. We have faced a few of those challenges recently, including the Tonga eruption and the ensuing tsunamis, the COVID-19 pandemic, illicit drugs, and so forth. Investment in education is an investment in the future of Tonga. Government prioritizes support for all students, especially those of vulnerable households, early childhood learning, and people with disability. We are heading in the right direction with the establishment of 2 special education classes for children with disability. But we need to expand inclusive education practices to more schools. I am concerned about the education outcomes for our boys and young men. Studies confirm difficult gender gaps in access to upper secondary school and post-secondary education. There are worrying differences in learning outcomes between boys and girls that need urgent attention. As part of the community, as a parent, we must encourage boys, and for that matter, all students, to stay in school and go on to higher education. This work begins early with the simple act of reading with your child every day. So let this new location, this new office, be a new beginning for the ministry, looking at key areas such as those highlighted above. I would like to acknowledge the support from our development partners to ensure education system is more resilient, as Tonga is one of the most vulnerable countries to natural disaster. I would also like to acknowledge the key role of Tonga National University as a partner of the ministry in making sure our post-secondary education is up to international standard and that they are addressing the key needs of Tonga. It is my hope that we be more aware and therefore prepared for changing environment that surround us with rapid and unexpected challenges, that we have a more resilient education system. And our syllabus and curriculum, our trained teachers, teaching methods and assessment must be adaptable to the uncertainty of pending changes. And finally, that our human resources be resilient to deal with the complexity of an environment with multiple key decision factors and an ambiguous world with too many unknowns. God willing, may we excel and thrive in this new environment. O whatawange e hoko a Ngaue ni, I kai koe whaka holo si o anga pē ki ngā hito utangata ka hoko mai. Ka koe Potungaue i whakalakalaka ho tau ki whonuan. O ko whatawange, ke kei toka mai ni alo o wha, ke tau whakakato, a ngā hi whatongia to tonu pēia ke tau whakahoko. Ke tau mau mama ke ua au hai, a hono kakai, o whalahi atu. Vada ke to pas ke lah mai. Whawhita, te whawhita I he whakoloa ko whai. E ki whawhalanglang, e pare mea Tonga. Nei mahino koe ni whai ai hiki mai. Kere koe ni wap Mataka. Nei whai ai whatalanoa ki e whawhalanglangi. Koe sai skulu e te ulanga ai he konga ki mua koe konga kere. Ko tau tolo ni te tau puria tau tolo I mui ufanga whakatapu tau Ofisi. Nei mea mai e whawhalanglangi.
tu be tau whanau ko tau mafuia. Nau nofo pe me mua me. Tau repat pe me muin. Whai beha nau whare kes. Pou ke na ting nau tōn. Whamalo la he tu. Whafalang. Ta hoko atua he tau polokalama. Nga maari ko ni ko whawhi ai CEO tare kita ko fo ia Potungaue. Scaling haluoko. Ni whahoko atu ai whamalo e aho. Mo whahoko atu ai bea ki whatongia. E kau be i hono whakailonga i maalari e aho. Malo. Ka moe a fio e tolu tahai o tua, ka ngu tau tolu Katoanga. Ka buat moe hek pare mia Tonga, Honourable Hu'akavameiliku. E maa noa, koe whawhalanglangi e Katoanga. Ka mo lot waea, lot fohi. Moe o weke whanua. Hawa te whakatapuni ki kau hek minista kakalauni. Kau whafonga ngai whanua muri. Ie pasitini leo leo sias kusilian tawatai na Tonga. Puri aka kusiko tupou. Whaifkau alfereti atiola. Kau whaifkau. Mafto i whare mama. Tala muka pui ka hufangatu he. Tala whakakato ku ka Mataki Katoanga. Kau whakakato atu whamalo. Tau whafitai. E tau lama i mai e tau whanonga, me tai ha mai. Ka tau wau mai ke Katoanga, ne toka ki ai e tau amanaki. Whakailonga i a pēsi fo ou, e kau Ngaue e Potungaue ako. Hono ka mata Ngaue ake, a Ofisi fo ou. E mau mohe o misi ki ai he taimlahi. Whawhalanglang, Honourable Hu'akavameiliku. Ko whafonga i atu. Whawhaane, Potungaue ako mua Ngaue. Kau tare ki tā. Kau ofisa, kau Ngaue tokoni. Moe Potungaue ako kotoa. E mau fia. Moe honga ia. Hio whainga maari e ahoni. Tau kau whakataha e o wau whakata Ofisi fo oni mai Potungaue. E ne whemau ke mawahe. Me Ofisi lolotonga. Kai whahoko Kai whahako Ngaue e area ko ia. Maulau koloa. Io kau whakataha mo ki mautolu. Mo kau Ngaue. Fia, whaiange. Pe aha taimi. Mo whakataha mai kau Ngaue. Ai Ofisi e Potungaue. Kia wheitu peta. Ko se pita fo o weni. Ko maka maire ni e Potungaue. Ko whailongai. I he o wauni. Na ke lau maari e rei, whakaangataha, whakamorei, anu whakarerei e wheituuni. Ke hiki mai ke e Ofisi, ka ua toi totongi ha wheitu ke hiki ki ai. O maurau koloa he tuunga, o mauau ki ai. Ke hoko mai, o mau kei whahoko whatongia, ke maurau kau ai ha taimi, ne mau kau hono kamatai ai Ofisi fo oni. Ko ke toi whakakoloa Katoanga, whawhitai mau koloa. Hange ko e talanoa ko whakahoko ko wheituuni ne hange kariaki. Kana e polo ia e whakaiwi atu mea e mama. E mama ngia e whonua. Tau whawhitai e uri wakapoto. Hono o me wholau ne tūlaa ko e tau lau kau. Mo alofi e uri ngaholo. Whamalo ni ke hou eike whonua. Kau minista kabineti. Kau whawhonga wharearea. Whakawhainga maari e homo taimi ka tau kau he Katoanga. Ko whakakoloa ia ke Ngaue. Kau mau mawhanai. He kua papanga eiki. Kai whakalokua tu ngā mātuani. Ko mō mea mai.
Your Excellencies, and the diplomatic corps, on behalf of the Honourable Minister, Ministry of Education and Training, directors, officers and staff, hereby extend our sincere gratitude for making time out of your schedules to be with us in this opening of our new office. A new chapter in the ministry's history. The officers of the ministry's different divisions to come together under one roof. Those who will start here will remember this new beginning. Ye tangata iki sige tlaila ya sias westiana tawatai na Tonga pa sten leo o siasi o puriaka kosko tupo foi ficau Alfred Atiola e kai ngalo ai tangata iki foi ficau o tau kau fata pongpongin malono tatake o wa mama fa ya oni sige tlaila ko ke toe mea mai mo fa nau o fia piki uma ke fatongiani. Ko ngari Katoanga ho mau aho o mo kau mai malola. E sekretari pure, sekretari ke kabineti Paula kau mai kau pure Ngaue, ngai Potungaue tau kau fata e ahon. Malo si mo kau mai e ahoni. Ke mo ilo ai fetu mau ngatu ai. E hange mau toi atu e side school. Ka koe mau nofo, malu i atu e whanau. Whamalo atu ki kau taha ensinia ni nau tisain ba mo Moimoi e Ngaue. Kramer o Senko. E whakapapau i whakakato. E tuunga whewheka, tuunga malu. Pea mo hao kia e kau Ngaue. Ukai ngalo foki. E kau taha na nau whahoko whatungia. Broker Construction Limited. Mo Ngaue oskia verenga i on whahoko Ngaue ni. O whatatau ke whie mau, malo la he Ngaue, malo ka ataki. Ki interim vice chancellor o University of Whanua Tonga, malo loto le rei ke mau lere aki e amani. Na au ke tuunga, o au mai ke tuunga e ahoni. Na e kamata e Ngaue ni, pia neongo na i kai lava ke taimi, na ke whie mau. Pia neongo ni hange ka i kai, ko ahonia na e tofa pe ki ai. Neongo ngā mālohi a Mosese no tataki a Isleri e toa wha. Kana e kai a manake a sosiua, ko ia tene whaka ue whanonga, i whanua e tala o wha. O kou kore whaka more atu, kala ko taku loto. Oua ngata hei tau whengau e aki, kai hoko at pe tau piki uma. He māmangia ngeai o tau whanua, i whonise. O tau whenga ke tafu, es mama mea e whanua. Ia pone pate taun sila, ka mo e kau Ngaue, ai tist, neongo ko mo hiki ki university, kana i kai ke mo tuku ai waingana, mo wainga e pulu ke osi e taimi. Na i kai te mautu atamaki a taimi o mau mawahe ai, e o mo i heni, ke whakakakato ngai whatongia. E toi kau mai mo whanau e tokoni, pe ke puriaka kustonga, whamalo lahi atu, whakakau mai whanau, tokoni mai ke whakamāpo opo e apini. E kau ngā aue, nā mo tokoni ka kato mai i ngahi whatongiani o au, no teu e ahoni, malo whausi ngā aue, pia ko teu ngā ia ho tau apini. Kau ngā aue, ko tau api eni. Ko tolahi a moutoru, ko moutoki a umaeni e ahoni, ki e apini. Nā moupehe ko apike, ko tau api eni. Ko tau whatongia ia ke tau hi ke masani, pia whaholosi o anga, pia ke tolonga o fuoloa. Ngahi kupwhika waki, ne kau mai o lawa e ngā weni, o e ahoni, mālola. Kore whamore atu, ka pau ko iai ha tō whatongia, e kai tuha mo wakai o kore whamore atu. Tawang he o toa mafi, kene kei whafonu kresi mai tau tolu, e ngai whatongia o hanga mai. E u kore pe mua ke whakakato ate ki whaiwhiawhiat ki whatongia koe ni. Koe i mea au whaen ko teu,
ke mau fuaki, whailonga i aki, ai Ngaue lahi po lawa, kautahana nau design, pa mo Moimoi e Ngaue, ka tahi fisi wehe kite, pa mo Kramer o Senko, whamore more at beka e fuaki ange, ai mea awha koe ni. Whamore more at beka he whawhalanglange aho, ka e fuaki ange, ai mea awha ni. Ia moe pure kautaha nau whakahoko a Ngaue i Puloka Construction Limited. Whahoko take mauhonga ia i lahi o mou kātaki e whakakakato e whatongia. Mahalo au bito. Kata he whahoa aka kou o what. Tau whamalo e ko Akato, whamalo tu CEO. Lea whamalo be mono whai ki whatongia, whailonga i be. Ai kuna ka whakawhai aho koen. Mane mou mea begi he lahi o tau wharen. Mane whanawhana mai koe kau Ngaue koe nungu mahino. E mau whatahataha mai ke ni koe he toko uangea mata. Koe tuu koe ngahi nau nau i loto koe ke whapapau i pe hao ai. Tuke ka pau e toi loto tō e Mr. Panga ke toi. Te mau toi lapi mito whao mua o petitions ke lahi yang. Koe whare koe tene lava e a house up to more than 300 staff. Ake koe ume e te tau toki hoko ata tolu ki ai. Pamalo te Mr. Panga. Be me mo mea o te kai ke lava whai e marita o ngahi hala i loto ni. Ko tupe me alotamaki. Au kei tūta whaki pe i Mr. Moimoi, 17, kei whakato pe ngai whatongia koea. Koe tau Katoanga mono tutuku, e lawa e hon pe te tau toki hoko atu pe ke kakato ke whawhawha e Ngaue. I mauroloa ka ko le whamore atu whawhi i heni e tarekita e waa poloseki, o kalaine moiaki. Kene lava mai a whahoko atu e tau himi tuku. E whawhi e bea e tatei whaiwhekau. Uriwaka kene keresi. Whahose ke tau whaswhawhonoa. Malo. Koe wholawhola himi e whakaosi aki ai o wau mahu inga. Koe a whakahistoria koe ni. Koe himi ni mangea wononoa. Himi ni manonoa ke mo mea hake. Haua kalistiani, tau whakawhiewhia. Tala ki langi mo mamani, aho tau monu ia. Ki atu, ki hono nofo o ngana,
ahono pikilau. Ono fofonga kai ke ta o he vani o inu mei vaiola whakaosi. Pea te eki ai, ke a osi ai whanua, ko tau ilo I mamani, a hono ngai fua. Eiki ko langi maari, ko mau aho pe mo Katoanga, ko hi ko afi hoin, pe mo mau to. Ko mau lo tu tu ke to kamua, monu o tapu aki, he Katoanga aho koin. Me atu ai falang langi, kau mai ho eiki no pere, ho eiki minista, kau mai kau taki ngahi purianga muri, kau mai ho eiki ko to pe. Palestini reo, mok mau tolo no koto. Mua tua ke foto ai pe lang, pe mo gloria ao afio. Kresi ai ki ko sisu Christ, o falahi atua ko tamai. Feo hi mo lau mari e mau ni no fo mau ha o fai te mau tolo ha ko ke fai go tangata. Amen. Kore ni ke tau whanau, o mai matanga, tau whaya ke mua haki whapap, e uape. Mai enki whalang e aho, pa moe Ngaue lahi ko tau whia. Hip hip! Ake tau ki leo lahi anga. Hip hip! Whapap ataha ke kau whalang mo ki tau tolu hono ko toa peku hen. Hip hip! Malo lahi atu. Mo mea I fua. E konga hono wai a ni ko wawi a malari mo whakahonga Katoanga whakahistoria ko ia oe ahoni. Pea ko no whakatau ke i e pōkalama ko mo MC
ko he peti tā ke I whanga. Amlaki ke hoko atu ai whatongia koia ho atani I he lotu, whakaata koia o e te pire ilo. Aia e whahopeia e he whaiwhekau laki tōne pi wheleti ko e sekeritai lahi o e seasi Tonga. Pea pefo ko e whakawhisi o e wheilaulau ka laftoni Latu ko e tarekita e waa o e edit a Potungaue ako moa ko Ngaue. Pea tōk hoko ai ki he whakaholo ilo mo ngahi whakawhiwhia I koe aho ai a kau ki ai wa ako ia ngahi lau tohisi I ka pehe ki he ngahi korisi ai a koe tau olunga me he korisi tau olunga me GPS a kanopolu koe laka me GMS a moa Pea pehe foki ki he whasi me he iwi koia ai korisi Tonga. Lea whamalo, manu a kau ola, pea koe lotu tuku mo ke le siu whawhekau laki tōne pi wheleti. Pea tok whakato aki ai whasi whawhonua, I he kakato o I katoanga koia a honi. Mau ai whakanofo, pea ko he peti tā ke I whanga, amlaki ke ne tataki ai konga honoua o I katoanga mo malari o e ahoni. I hifo o e ofisi fo o ko ia ne whakailonga I mo whakawa I he ahoni. Ke kamata tau polo kalama honoua mo ki whakalonga hiko ka tau kamata. Tap ki he Awhio ai tolu taha I o tua I tau loto Tonga. Katulo atu. Ke toa ko hanga I toke lau pia mo e whare o ha mohe ofo. Mia o Tonga. Ka koe minista o eako. Honourable Hu'akavameiliku. Tapuat ki he howeik minista o e kabineti. Pea e whakatapu ki he ngahi whakafufonga, whakatipilometi ka kotoa pe tau kau whakataha I he konga honoua e polo kalamani. Katapuat ki he sekretari pure ki he kabineti, kau mai CEO e Potungaue ako, ka mai kau taki Ngaue kotoa pe o e Potungaue. Katapuat ki he President leo o e siasu e Siriana tawata ina Tonga, moha taki lotu. Te pehe, ki kau whakawhi whakalangilangi kotoa pe o e ahon. Ngahi kupu whekau aki kotoa pe, ko tau loa nuku I api Mataka, ke tau whakailonga I a maka maire, ko au sia he Potungaue ako he ahon. O kui kai ko ha mea si I e ahon, he koe ahon na e toka, pia mei mua. Koe visone e ako koen, o kua ua whakataha pe ia pia moe pou a e minista o e ako ka koe pare mia o Tonga. Kia ki mau tolu a kau Ngaue, ke mau whenga mua ke whakasi isi iange hono mau I o ngahi taimi ako I loki ako he whanau. Ka koe wike koeni, koe talo e te u e Huufi Fale ia ngahi ako me he moni te o mai ke he honi. Koe ke ufu whakababau I pena toi whai kua haako pena nau teu Huufi Fale pena au tolu whakalang. Koe reo koe o kuongo mai nai pehen. Nai pulonga e whonua he ngahi whakatamak whakanatula he tau ko osi. Koviti. Koe mahina pe ono nai whai ahono ako I e whanau. Kana tau tūta kotoa pe ki tau langa. Ake e loto fia mohanga maari. Koe ahon. Ka pau na iai ha whainga tō nou whakalang, whamore eange, aho tūunga whine mātua. Taru pēna wako tau o lunga nau tolu e mehe mōni te o au mai ki ahoni, koe te ue maalari o ahoni. Koe taru ange tuu ho Potungaue, koe toki fuafua taimi eni, ko lawai o whakatahataha mai, ai tūunga whine mātuan,
Ke Ngaue whakataha ba moe wheituna i ho ofisi eiki. O tui tau salute ko toa pe ke visone ko ia. Na koe makatunga ia o e fia e a koe. Kore whamore atu ke tukumua ke kamata e tau polo kalama. Tari fia e skeli tari lahi. Sias Tongatapu ataina. Skeli tari lahi whoko ini. Koe whaiako maa lo. Koe ofisa ako tutuku. Koe ahoni kune hoko koe skeli tari lahi. Ai sias Tongatapu ataina. Ko whaifekau. Laki tone pi fereti. Kau tangataina na uhanga ole reki imai e fukapa mo visone. Me neongo na ia e ngahe tau lahi na nau fua ono ngahe kanonga tā maki. Kau tau whaftai ki ho toa mafi ne ke ihanga omi e mo ui. Ke nau kau whakataha i hono whakailonga i e makamaire e ahoni. Ko ia ko ukore ki he whaifkau. Ke tai lahi e siasi Tongatapu ataina. Ni whamore kane tataki tau tolu i halotu. Tāpua ki aki. Ai mea tokoni ko tiu. Malo. Ki tau lotu. E o tua mafi. O kuku ke au niu. Pa ke whakalewelewa langina. Kai pehe ke he whungai māma o kumau iai. Ko au niu mo whakalewelewa o hai hai aho. Neongo koe aho ni nai whakotutu he tangata. Kako na tula mo hopo ai la o mio tuha mo vai ai whakotutu nai whai. Mau iko nai e urak polokalama e aho. Mau hoko main ke no ua o i konga e polokalama. Malo kei whakalau maria be whawhalangi. Koi pare mia Tonga ka koi minista ako o i whonua. Malo be mua ho kau lot waia ka ma lot fohe mo ho eiki. Hao pia malu be ho ek minista e kabineti. Si kau whafafonga kau whanua muri. Kai whanua muri i tongani. Malo be kau ai awhiana. Malo ho kau he kau office e Potungaue ako. Mo kau Ngaue ko toa e Potungaue ako. Mo kau whakawhi ko toa he aho o mau iai. Au ho o whake si e mau whanau he aho o mau iai. Malo e whakakakato tuunga alang. Tua mafi awhio mai. Ko te ue nei whai he Potungaue ko uhi koe maalari a koe. Tua mafi o mauloto at koe te koe. Ka i loa e whakalangilangi. Pea mau to inas meai. O whaki mau haivi mo maalohi. Whakakata ako mau ngai whatongi au toe. Ia klais ko alo. Ka ko mau whakamoui. Amen. Whabalo ki he skeli tai lahi. E siasi Tongatapu ataina. Ko ata e tau te pire. Kau whaafi. Kamata e konga hono ua. Koe polokalama e aho koeni. O kore atu. Mou mea lelei pe o mau lelei ho mou mea tokoni. Koe winga koe nai o mea i ai whatongia o ahoni ke aho tokonaki. Koe uhi ke whakawhainga maari e kui kai more ai haako. O kore atu. Whamore whakalangi mo ho eki. O papanga eiki e pangai. Pea e whakapapalahi mo e fia. Tuku mua ke tau hanga whakailonga. Pea oa nā tau whakasi ia e mahu inga e ahoni. Ake e tau hanga o taritari. A e tarekita. O e waa tāna ki e information ni pe koe ngahi whakamatala. Ke ne whai harea taritari mo ki tau tolo. Pea he taimi ta tau DJ. Tā mai peha tau ki foi whasi whakawaha pa tau toki hoko atu. He kui kai whakasi ia e ahoni. Koe ahoni nā tau tatari pia mei mua. Te koe whakawhi koe ai CEO kia ki mautolu he ahoni. O kia ia whakaamu ke aonga ai teu ko ia. Koe ia ne pehe kou kore ki he. Tare kita o e waa whakamatala mo e information ni. Kalafton Latu. Ene whai mua harea taritari. Na matau tolu he whiawhini. Waro. Tapu ki he awhio e tai hamai. O wao niu. Alangi pa mo maamani. Tapu ki he kere tupua.
Nei taku ai kamataanga e whakalaka au whanua. Tapu ki he papai koura e la a, o kune huhulu he tuunga pā. Tapu ke mahina o kuhuhulu, mo whakawhiao. He piramid tupu a whanua. Tapu ke ngahi umata, o kune whakalanu lanu, mo whakawhono a sotiaka. Tapu atu whakawhalanglangi, o ia hao. Eik paremia, o whanua, Hu'akavameiliku. Tapu atu lotu vaya, eke hau eike whanua. Tapu atu, maftoki whare mama, maftoki mana moui, maftai rough, o hataui whanua. Tapu ke he fue tupu a lotu, o unau tolu, e tā poki o Ngaue ko whia. Patapu atu ke he kau whakawhe, whakatipura me kita, ko tōpe, kua whio, he hau whangani. Tapu atu ke sea e whare area, ka mui kau whawhonga e kakai. Tapu atu ke asona e wahe, ka mui kau pure Ngaue, e ngahi sistemi ako, pai whanua. Patapu atu ke sekretari pure, ya pehe ke kau pure Ngaue, ngahi Potungaue, ko toa pea pure a ngā. Tapu atu ke kau whakawhe ko toa pea ko mō mea mai. Tapu atu ke he tau whanau, o mō kau mai ke he Katoanga mahu ngani. Sola moha kapo e Katoanga ngani. Ka tā ke whakakato atu, hau whatongia. Hiki tue mua e Tonga, he fia, he au fuato. O ono eni o i kuonga, ke i tau lama be a haa moe ofu. No ngai ho tau whanuani, kai loka tau a mamani. Ke i uha lo vai, koe tāpuaki, he koe whanua ne tukilangi. Maka whākinanga ha whanua, mau ruta, hono whaunga. Kou whawhawhonga e atu, ai pure Ngaue, Potungaue, iskeri ngā luoko. Ai tari le nei koe, whakawhalanglangi, he aho whakahistoriani. O lau maharia le nei, ka ke mea mai, ke whakailongai e pok fo ou, aho Potungaue ako, mo ako Ngaue. Koe fōfua taimieni, ke tau whakatahai, e ngahi waa, i ha wheitu pe taha. Hirieni, ha mei, half century. Koe kere koe ni, koe toka anga manatu ia e whanua ani afi. He nai monu ia ho tau whanua ni, koe mā i moa langa whanua a whare lahi. He niu pulu, niu kirisi, niu lolo, ya moe kopla pot. Koe ahoni, ko hiki mai e tau langa whanua ke whai beia he atamai o e tau whanau tupo e whanua. E hoko at beia i he wheituu nei kamata ai e visoni a haa moe ofu. Ke langa ai ho tau whanua. Koe mooni he mooni. He whanonga na whai mai he ako. Nai hake he peau. Pea hifo he peau. Ka koe whakataulama haa moe ofo. Ki mā konai. A hono la holo. Neo ngahi pore. Moe whai ngataa. A koho whakataulama. Eik parei mia. O makatuunga e kwhiwhia. Tau me e a tangata. Mo whiwhine. Mamahi iako e whonuani.
He koe aho koe ni. Kei langi mamao pia a whare lahi. Ki here mai moa ako. Ko mau mee, ko mau rere. He te mau lava, ke osiki e mau fia, he lao e, he whakalakalaka e whanua. Tari lelei, e kau taula whikau lahi, kau ambasitoa. Mo ngahi hoa tokoni o ako me tua preanga, ko tau whakata he ahoni. O ia we, e mau maa whana he penu ke he. He au fua tō, a ngahi preanga, ke kilala hake ai ako. Tari lelei e fue tupu ai lotu. Palestine leo. O sias Wesleyana. Pai whikau Alfred Adiola. Ako e sekeritari. Lahi. O sias o Tonga. Laki Piferet tupou. Moha fai whikau. Ho mou whakakoloa ho maulau maari e. Age ai fasi. Une whakamaa opo, ai langa ko ini. Whakawheta i mau koloa. Ke tau kau katoa ai. I koloa whakalau maari e, ko hifoki. Tari lere heni a se ai wharearea mo ni kau whafonga. Oi kakai, he tālanga, he whare, kai sivi ia e fua whatongia. Aha mo kau sevanit sivire e whanua. Tari rei ene hau ek minista o kapineti. He taria e whatangi. Me he whare mama o ako. Kai whai hono whakalakalakai. Te koe Ngaue koe ni ko lava. Neongo kia hano ngahi merenga. Mau whakaongongo at beka ting mautolo. Tari rei e kau pure Ngaue kotoa e ngahi Potungaue, pure a ngahi Ngaue, e ngahi tau mua. Kua whotu kai laka i a Tonga he kuonga. Tai lei a sea e kau tare kita e ngahi sistem iako kotoa pe o Tongani. Homo mea mai, ko tau api hien, ko tau tuu whakataha e maa lohi whau e whanua ko Tonga. Tari lelei eni ai ati te ki. Tu whunga mo e kau Ngaue whakatekinikare kotoa pe. Ai kau tahalanga ai puloka. Hono puaki mai ho mou koloa fufu. Kai fotu mai e whareni. Koe whakahalosi o anga. Tari lelei e kau pureako. Kau whaiako. Koe kau whakawhe kotoa pe ku mua wawhea e Katoanga. Ka historiani. Koe mahuinga Ngaue, ko hono tangata mo hono whewhine. Ko mo alolo, ko kakatoa e mau whewhia. Whatawange, ke mo mau Katoanga whewhia. O guia e taanga a whila kepa. Tau eva, he hala mau koula. He whiawini, o e paini tu ua. Ngauhi hao niu moa mo maa. Ko e siweri matawai ai whanua. Ka mo maa ai fua whatongia ai tuunga maa tuani. E hoko. Ia ko e matawai whonu he siweri ai whanua. Ka ia mo halo fia. Whakamore iau. Ngata ngaini hakuiwi, lewa malanga tau. Mokata ko ki paspasi mai modol ko ke mokau he mau mea toko ni mo ki paspasi mai pe ke au nga mo ni mate te ki mau mea toko ni. Malo. Fa malo ki he tare kita e wa fa matala, Clafton Latu i he rea taritari ko fai mak tau tolu he ahon. Holobe o i lo whakalang, se tu be mua ke whakahoko atu e i polo kalama ko teu.
e he so siwa e aho koe ni kuni whakao ki tau tolu ki he apini. Ke whai ake hano whakameiti e aho maho inga koe ni. Kore atu ki he tahine tau o lunga koe ki whakameiti e ni ku te mai e he ngahi ako korisi. Pea ka hiri e ni ko kore ke nau hoko mai mua o whakahoko ki tau o lunga koe ia. Koe ki pio ka lafi nou o e whiwhine tau o lunga, whakahoko mai ko hono hingoa ko sālote mawhire. Nau toe e kianga pe toe aha hingoa ke kakato hingoa, nau pehe nau tolo ko osfe unga pe ia. Nā whaiwhai pea tupu tāmaki ha wheitoo. Kako ia, koe ki whiwhine te ne whai e whakameite a e korisi ko sālote mawhire. Pea ko hono kau tā mea, koe ki mai mua pe ia a ek minista ko, te nau hanga o atu e whakameite ko ia. O kore atu minista ako, ka bai osbe nau hiwa e aho ni, ba nau wōlanga i hake form fitu a niwa fo ou, ko e sai taha ia he aho ni. Koe kau whai ako pe, o e pai ni mutu, pe a Tonga High School. Kore atu ki he mau pe a e tawolunga, pe a taki mai rewa e whakameite. Mōtolu koe na mōlo Tonga ilo i he te pire, mau le leipe. Wakai pepe ko whewhitu o tukuai ho pēsi, ke teimi o ke whakapare ai, ke manatu, ke whaihaki i whakapare, na ke to o koe ai pēsi ho kaunga api, kai ke to o koe ho pēsi. Koe kau tā mea en, na nau toki hifo mai pē, i he MV ke resibia mei niwa fōu, ke whakakato. Koe tuwae teknolosia ma ngahi mea lelei, ka mō mai o loto lahi he pangai o mawhidi. Tō ki mana mō ui, we, mawhi, tō ki whare māma. Kore atu ke mō pasipasi i mai. Mawhi tō ki Mataka, koe ki kau tā mea ni ai paini mutu. Nau lava mai ke whakawhiawhia ai ahoni. Koe ia pasipasi i mai. Tō atu. Os maari e peho nau kau langi tua nau to e nau lue mai. Os whakateki mai begi nau tolu. Toka ngahi o mō ngahi wāre tina nau te aloha ke mo nau tolu. Moimoi mai he tahine tau olunga. Ai tari ki tāko reo reo e waa korisi. Ko ia pena ni hanga whakahaka i ki tau olunga koe ni. E a tau fia ko toa i pe. Ameria ba makau whewhine. Tari ki hoko e vesi waka mō tok tula whare. Malo, mau pe. Toko mai rewa. Marie. Bravo! Marie. Katoa la ahon ko tapu aki ni. Kamei ko hai. Vela. Koi. Ole ai. Aku mau nga Tonga. Malo. Marie Hawaii. Marie aloi talau. Koi. Ai e venga que Malo. Koi.
ko malolo fogeni o Tonga High School. Ia ko te ke futon hono vai, ko wi na ya hoia te ko te ke. Na patomia, mari. Maka pai maha buai me o te tonu. Mari, malo. Pakai na magipako ko Tuhan kumapa na kaulunga. Koy. Mari. Vaya ko from serelia ni wa mo na ko. Koy. Oh. Prueba eu se fazia que holo bebe para pare. Tape. Koy. Mari. Pakai iki kaulunga. Lau salo ke mapireo. Alo. Mari. Bueno, que no lo bebe para pare. Koy. Malo e whameite te maari e tau olunga. Malo hiwa. Whamalo atu ke pure ako e Tonga High School. Si Paula halafihi kau mai. Tare kita leo i he ngahi korisi. Maari e. Malo e teu. Ngaria nai whai e teu ki he. Ahoni. Kau tamea. Tono e kita ka kuhala ho mo leo. Te ki whakatonu e bemo leo ke tonu tatau mo e kita. Mari. DJ tai maha ki foi fasi ke whai ke mea koe ni. O ia. Ai haki foi fasi o kulongo mo ui. Mari. Koi ia. Kau tolu koe ni mui ho kuang mo fua peke mo tuha ke peo mo sea whameite ai. Mari. Koi. Mari faz. Alo e taunean ke whakalala. Koi. Koi a buku. Koi a whalau tohi ona toi tau tu hataha. Katoa tu kiolunga. Mari, to mai bemba ngosteni kona i loto. Koi. O kai ko ngo tawa lunga ko ngo steni o ko urea ki ai fo more. Mari. Ngari o tau Katoanga he ahon. Malo mo ka fefine. Ek whakalang i ka mai ho eki minista e kabineti. Botol ko tape tau lo nuku he fuu malari e ahon. Ko tau item hoko. Na ki i ao mai a pia me lau si i. Pia me he wa ai lau tohi. Ko ki kaunanga. Ko mafifi nau. Ko ki fefine na nei kuna e fe au hitau olunga. Ai Potungaue taki mamata. Bo mea mai pe motol ko stonu pe ne lue mai ana kiloto. Tuku ke pe ngo tataki te ke futon fau ena lue. Ka ko os fra vo be ki dahi neia. Va lau to hiena. Ko ki tawalunga ena ba mi lau to hia kanok polu. Ko ki fe finena ko fe tu hopo ia i he tawalunga fonua tu po mo ho eki. Na nei kuna ai te au hi tau olunga ai longa i whanau he tau koeni. Ko ia koe ne mau pe, tuku mai rewa hono whasi.
Mo tolo ko to ape lau tohi o mo lo nuku heni. Mo kata sio pe kui feho mo ware ti ko uhi ko whakakau kau e tālunga e ahoni. O ape tu he te pire ko koreati ko mea tokoni o he te pire ka mo kata tu pe i he sea pe moloto. Ma upe tuku mai lewa. Mari. Oa. Koe pe fine rahe mo bene li haka. Koi. Kaira kanoko. Mari. Oa. O pepine rahi e aho e folahaka ai whanauta ma mela usini maari la koe purea koena o kano folu o kutula whare atu hei mui ea ngope kui kai futonu e tula whare wako uwha mato ato pe malo ati a lot vai a tambo lot fohe Bobo ki he tare ni te o whanau maari e whau da maari e haka koi pau pehe ne kei tau hiwa wanoa ka te ki matala ake koi Mari. Koi. Mari. Mari talunga. Malo. Wei, tunga ina si tunga matua. Fike matua fai fatomnia. Fai mama yako. Mari. Oa punare va. Mari. Malo. Vamos talau. Koe purea koe nana ne whaka osmai a atata.
Tangata na nita puni apia ko ya kai pete fa ko ai. Puri ako na mal doni. Famalo at ke talu ngamari. Ke ka fa ako. Ngai matua malo popo mai ye Ngaue fa ko. Umbo fia. Pakame e au fakatau. Ala ke pe me loto. Malo abito. Korea ke mo to ki pasi mai. Pasi mai. Ai fetu ho poko ia ba me he lausi. Malo fe fine tau lunga. Tau ho kwat ke tau ai temi hono hoko. Fa lang. Kai ke mapuke he lau tohi e nau fie fu ofisini. Pakoe na koe pura koe na tau lunga paku mai be te ke kamata me mai ki loto. Lau tohi pura ngana. Amua. Tataka motonga. Oku taku ko kolo kakala. Taki mai he pure. Mahino apito peko wike ua ko osina kai fai hako ye ko ya kolaka tata be. O fa malo atu. Oku ilo foki kolo ko ini. Kana uka tauti lo kia ko tata be hona wae. Fata tau ki heangi ai matangi. Pe oku ilo aki na tolu I fai wa ko laka. Toi bene ka fai ako ke tonu e na wa ko e fa na uki hel to tonu e laka. Korea tu ke mau pas-pasi. Katoa, mua katoa pe. Olunga, pas-pasi ki ai. Koia, ono ai ia. Mana tui ko e fariksi maeni na vai be fasi ho mau ngahi. Tau kupu no haki he fu. Pangai o. Mafi to ki ap Mataka. Mari, ha mo no kau langi tua. O faka mafan. Ko e kau tau fana wen. Na ufakari honi. Ai pou mai ki Ngaue ko fai he feitona e ministako. Ya unau omi mo na fa na ke fagari ari at ki feitona. Mo ho ek minista ya ko, mo ho ek minista ka peti. Ai nga fai watu fo no Tonga ko e lakalaka. Mau be tarewa. Mari Mari. Mari. Logo eki be. Fai vai fa na ke kolo kakala.
ke va se ke ni o to mo fu si o he la ka mo fu ka pa ke na ia ni ko fa na wo ni te na wa wo be ka mo to mo wa ko nge ngai ko ri mari Tongatapu ke Tongatapu ke Ngaue. Mari. Mari bukana oia. Mari. Pai na koe hongo purutupu lautoi buranga moa mari oi Tau pura ko to nga nga ko ni. Oye. Malo sa pare. Oye, toi ta ha. Mari.
malo e fai wa whanau ka malo teu. Malo, malo. Mari, mari. Pawhawhi ia toi pe kau langi tua ba mo whanau ka tau te pire na ku. Whai ngā maari e ke mau haki whakamāmalo. Ko lawe ia tu e ki whalangi o ku nai kau ai ho IVC he langi tua. Ka pau kwe tonu e whanau he nau tau lungau anoa ho nau taimi. Ka malo ka whireti ba mo kau tangata. Popo ke tau whanau. Whawawhai whaiwa ko langi tua hai aho ni. Malo, malo. Ko rat ke DJ. Ko tau wofi ki tau tolu ia ki he tau mui e whatongia. Tu mai muha ki fwoi mea. Lawa ki he e whanau. Mari, mari. Whainga mari e beke mo kei mea hake peho mo mai. Te pire anga. Mea anga. Koia, koia. Koia, koia, koia. Mari, mari. Mari, mari. Koia, koia. Koe kau ke pine ni na nau whaiwa ho nau taimi he taimi na nau kei he lau tohi ai. Mawhito ki apa Mataka. Koe kau ke pine ni o e aho. Mari, mari e uho. Koia, koia. Wai peho no ngahi whakalaka. Koia, koia. Whawhi ia te whanau ke mo mea mai ke te pire. Mo tolo ka ulangi tua mu ka tau whanau. Ata penga i te pire ke mo mea mai kiai. Ke tau pas whakausi e na ta tukua te tau ai ten whakausi. Mari, mari. Koi, koi. Mari, mari e wo. Mari, mari. Koia, koia. Koe, tamayo eke na ko sika mei hihi ko hapai kune taualonga mai na mei he whakahahake. Malo, malo. Koia, koia. Malo, malo si yo. Oku. Ongo sia he ko lava e whatongia. Malo, malo kau bebini. Koia, koia. Koia. Mari, mari. Malo, malo, malo kau bebini. Koia, koia, koia. Ko si owe na roto whameji ai be. Mari, mari. Koia, koia. Mari, mari, mari. Koia, koia. Mari, mari. Koia, koia. Pamalo atu ki he kau whewhine pia mo sika i he whakamawhana i ho tau aho pone pate tau ni sila. Malo, malo. Whakawhalanglan. Ha he polo kalama e whai ki i whaka ari ari. Ai ka wifi pia mei he korisi Tonga. Ka koe tuu he taini mi. Ta koe na nau kompain pena tolu mo ifi koe ane uhu na nau hanga whakahoko e whakawhiewhia ane uhu. Ka koe whakawhiewhia o kuhen pe kau tā mea e Tonga High School uke ni hanga tuku mai ha fo i whakaari ari. Na ko koreange ki he whaifi. Koe hae whasi koe ni kua manaki na hanga whakailonga i aki. Ai aho mahu inga koe ni. Ia ni whakahoko mai pe. Koe fo i whasi o kui koe api Mataka. Ko ia mawhito ki a Mataka ko whasi e ni e tuku mai he kau tā mea me paini mutu.
hiri ia patau hoko atu ai pe ki e taurea whakamalo atu ke whaifi, i hono whakakakato mo hono whakafiafia o e whatongia e aha koeni. Malo. O whāturo wat e whawhalanglangi Hu'akavameiliku ka mai Hu'iki mista ka whawhawhia no katoa tuke whamarumaru atu tala whakatapu kakata o takua he pangaini kai halatu atu haki whamalo we honia Awena Ngaue si hawa. Ke tau fia, ke tau nekai. Ko ahoni na e tu matangi. Le fai mai fononga he taimila. Loki ki tau tolu he ngai ha o natula mo taimi. Tau whawhita, whai hono whaka Hu'ai, o tau lusia ki tau langa. O toka one e wholau. Koro e ahon, e whakalau maali le e whituna, e i pare mia Tonga. Mea haini, whakawe whalangi, o Katoanga whakahistoria a koe.
Ko hana I ha tatau, to ha hatua. Oi fia ko tu mounga. Ko aho e tue, aho e mawawa. Ko katoa e tupe ki whala. Ne whai be mafi tō ki whare mama. A hono whakawhea e wheituna. Kau mai lot waia, lot whohe. Moi hoi ki minister e kabineti. Moi kau whakawhea e aho koe. Ana mō tari lelei, ai whakawhea nai whai. Mō whakatau ki lalo ka mō Huufia hoku ki peito masivani. Koe ni ko hako mai ko lava. Ai whi ilo ko whai. Pea ko kore wha more. Ko whai halo fia. O singa marien, o ki motua si o, mo Potungaue. Whaha ia ki fia aho. Whamalot ki veitun, ki mea fualoa, kau mai kau whaafia no katua. Whamalot, ki kau Ngaue, Potungaue, ngai wa ko to be e fita ko vai a ko wa malo ke tau fanau wa mei tu ku fai ore a ko ni mana ku fai e motuani ko eke e si su ke hongo a konga e na whanonga ke hala I e measi. O koe te mo ilo mea uhoko I loto Jerusalema. Te upehepe, mena mi talange si isu pe ko hanga taman me e ua. E na nganga noa nawa na whanonga fu feitu. Toka ringo koe, motuku uta kai tuku e Katoanga ia. O ku ngauta ia loto Jerusalema. Ta koe ongo sola ki mua ki Jerusalem. Koe langi mama au ia, ai tui hono wha o Tonga, ai apini. Panei nei whau ai taanga, e hene whehuhu, ta koe sola ki Jerusalem. Pi ei ele la pi. Hiki e whanua ki he tumutumu e pasiki. Hei kai ke tā whāware. He koe vaini, koe vai mea tamare. Tarisi I koe topa waha. O tala noa au ke kusi au. Ngatai ko si e taimi kata mawai. Sino mea. Koroa e Katoangani. E keia ana bea e kororia. Ia moe langi. Reverewa e whahawa. Kau tatawatu. Bukata ka ki paspasi mai ai tare kita oi wa panga moe pamalo ku fofonga ai Potungaue ka mo CEO ke farang lang aho. Kola ve be to be ai tau faraosi oi fatongian ka ko ki farao ka tupe ko tau te pile ke fa nga mari pe ka lava polo kalaman ko korea tu o ke to e tau ka wifi moe o nau tolu to he pare. Fa falang lang ko
Ko ngata ngai fatongia na te teu. Fatawang ki o tua mafi. Kene fuakivi. Mo malohi. Ke vituna. Me mo toinga ho kapineti. Ko hui ko fatongia ko fai. O kore ki hiskeitari. Ane kamata. Ai si asitonga tawataina. Ko Ofisi ako tutuku. Kene whakaosi. Kahiri ia. Hoko atu aipe. E tau whaswhafonua. Malo. Tau lotu, mau whakamalo atu hiki. Ko kau mai, mau wikuna e Ngaue lahi a koini. Fia, pa whakaofa Katoanga, hena e awhio e awhiona. Tau peki na mai e whakawhalangilangi, moki mau tolu hono kotoa pe. Tau peki na mai e CEO e Potungaue, mo i kau Ngaue, mo i whawhita ako whai he whiawhi koini. Malobe ho kau mai, mau kore ato e ngahi tāpuak, me whakamonu, sino ata mai, ka koe mea te pū hona ulau maari e. Te mau tutuku he aha koini, ka mau loto ato o ai tutuku ai ho keresi mo ngahi tāpuak i ke ihe apinia, mono kau Ngaue, ke hoko ate whaifatongi a ola, ko i koe hako tūpai whanua mai whanua. Whakatutuku aki mau tolu paka mau hoko ka pongpongi wa mono ngahi kloa whakalau maari e, mau mana tua ai toi tua ai a whiona mo haha holo, ke whakamoni i ho toi tuu. Toko ni aki mau tolu whamelangi na mau tāpuak mo mau whakamonu ia. Mau kore ngahi mea ngo tobia Sisu Kleis ko alo ka ko mau whakamoi. Pako te reso tau egi ko Sisu Kleis o whae tua ko tamai whio mo la mare ma on. Ngai alo whaga te mau tolun ko tobe o na hiri kai whai peo tangata. Amen. Koe kakatoia e Katoanga mo maalari koe a ahoni i hono whakaonga i koe a whakailonga i a Katoanga ki hono Huufi koe a o e Fale koe Ulu'i Ofisi fo oui a Potungaue ako mo ako Ngaue me api ko ngata e puku api Mataka i tofoa a Potungaue ako mo ako Ngaue whaafe whalanglangi a eiki pale mi autonga ka ko eki minista Potungaue ako mo ako Ngaue. Ia e whakatawangi ne tau whelonga ki le leipe, au takele ate whakako whatongia, me he api ko ngata e pukong, me api Mataka, ko Fineasi Tonga, Soni Lama, Temsia ne mani moala elone. Kwa umele waka havili ka malopito mo mea mai ka mo mea.